Evde radyoya denge gele. Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın heca iruşeşe kanunu 2024 enili Brüksele saat 8 lamedede. Emine uçan serisi ve peşkeş bikinden de mazadi reber abuye. داگیرکران من بچه خوشگو برای قتل کردن ارتش آترکا داگیرکر و چتینوی گوندن روجوای کانتون من بچه بدجواری توپاران کردن و گلک مال ویران کردن دیرش سر گونده البو زاخیده جنا بناوی زهرا علی الجبان 23 سالی او برای و احمد شهید بون ده ساعتین پشتینی رو ده جی ده ایرشال سرگونده فراته ده جناب ناوه نادیمه الحسن الحمود 45 سالی شهید بون جناهو بناوه سعید الفرج 45 سالی جی بگیرانی بیریندار بون داگیرکران 6 günden men biçe damber topan arteş atırka dagirker o çetin ve iro saat de sisi şevede günden rojavaya kantonu men biçe toparan kirin dagirkeran günde yalanni bi 16 güleyan günden cebla hemra hunte o cip meksum benezi biş شش گلیان هوان اوبیسان دامبر توپان گونده میل ویران به 7 گلیان او وهی هیچی به 13 گلیان تانکان هاتن توپاران کرن دیریشن 2 دجی 3 کez şehit bubun hatta nahajı 2 kez bigirani birindar buna Sabri oku çı hate sere daişe ve hemen teşbe sere heteşici Endam konser ve berakeceke Sabri ok برنامه تیبت آلیستریک تیوی داخوی ok داخفتن آخوده خالا پرگلا قرکن و işkence ya imrali u berxodana gele kurt gerugut li Türkiye li serveye ke nikaş tekerin hevditin bireber apore bekirin ev giringe reber apo 26 salın dızındara imrali di dilgirtiye gele kurt dosten gele kurt zanız akademisyen siyasetmedar hukuk nasyönermen parezer jiçar alin cihane dağhoza azadiye reber apo diken dencama ve tekoşine de Ömer Öcalan çu reber apo dit reber apo ve hevditine de ev hevokak دیروکی بلکر هزامن هیگو و پرسکریکا کرد به شیواز سیاسی و حقوقی چاره سر بکم ده همان دمده جگود تجدال سرمن بردوامه افت هر تشتی راد خبر چوان برفسیارتیامه اوگو تکوشینه که هین رادیکالتر هین ریخستن کری هین برفره هر دره هر تن بداین نتیره تجد سر ریبر اپورابه دوه ریبر اپو فیزیکی آزاد ببه آخافنا دولتا ترکیه چه اردوان چه باحچری چی گندن مروفیم دیگه کو لی امرالی تکوشینه که پر دجوار هەیە یعنی باحچەلی ئاخوێ گوت هەمە ڕۆژێک زووتر پێویستە هەیەتا دەم پارتی رێبەراپۆ ببینە هەموو ئاخافتن ددنە خویاکردن و زەختێک هەیە لە ئیمرالیە لەسەر رێبەراپۆژی تێکۆشینەکە دژوار و دیروکی دمەشینە دەولێتا تورکیا وەک باحچەلی نەگەیشتن ئارمانجێ خوێ یانجی هەسابێوان تام نەگرت بۆسا خویا دکە نێزیکاتیا دەولێتا تورکیا AKP MHP لە هەمبەر رێبەراپۆ لە هەمبەر پرسکرێکا کورد نەدروستن سابرۆ گوت کو وان قبول کرد اعتراف کرد کو لدروی ریبراپو دموکراتیک بونا ترکیه نابه حتی کو مسئله کرد نه چاره سرکرین ریبراپو آزاد نابه اونه کارم ترکیه دموکراتیک بکن او وکتی خواستن لی جهان بدن قبول کردن ناوندر آگاهاندن قصیده درباره ایرشن چتین داعشه یعنی سر حرم او گشیدان لسوریه داخویانی یک دا قصیده گود اما همو ایرشن چتین داعشه یعنی سر حرم تک ببن ناوند گود کو چتین داعشه روش به روش ل جولستانا همس او دیرا زوره ji kontrolê hêzên desthilatariya Şamê derdikevin ji bo pêşîgirtina li hewldanê çeteyan û dubarekirina senaryoya 2024 qasîde tedbîrkirtine û destûrê nade ku çeteyên Daişê êrişî herêmê bike.
25 malbatên koçber geçtin Tilbirakê de encama dagirkirina Dewleta Tirka dagirker çeteyên wê li kantona Efrîn û Şêbayê koçber bi hezaran kes koçber kirin. Ji wan koçberan 25 malbat geçtin bajarê Tilbirakê kantona Cizîrê. Koçber ji aliyê şeniyên bajêr û meclisa bajêr ve hatin pêşwazî kirin. Malbat li navên da çand û hunerê û xaniyên şeniyên bajêr hatin bicih kirin û pêdiviyên wan hatin peyda kirin. Welatiyê Tilbirak Meleke El Ezab diyar kir ku dil û xaniyên şeniyên bajarê Tilbirak ji xuşk û birayên wan yên koçber re vekirine û got eşîrên Ereb yên li herêmê amade ne pêdiviyên koçberan bicih bînin. Her wa diyar kir ku meclisa bajarê Tilbirak ji bo wergirtina hejmarekê din a koçberan amadekarî kiriye. Hêzên Ewlekariya Hundirên çil çeteyên Daişê û çeteyên Dewleta Tirkê navên de ragihandine ya Hêzên Ewlekariya Hundirên ê Herêma Bakur û Şatê Sûriyê li ser malpêra xwe ya fermî bi daxuyanekê ragihand ku hêzan di hemleyeke ewlekariyê ya berfireh de di çarê kanûnê de li taxên kantona Reqeyê çil çetegirtine û çek û kelûpelên bi wan re jî desteser kirine. Di daxuyanî de diyar kirin ku çeteyên girtî şanên ve şartên çeteyên Daişê yên Ceyş Wetanê yên Dewleta Tirka dagirkerin. Li gorî daxuyanê çek û kelûpelên bi çeteyan re hatine desteserkirin wan e: 3 çekên Kalaşnikov, 9 gulleyên Kalaşnikov, 3 dikanên Kalaşnikovê, 3 fîstanên 9 metre, 25 telefonên desta, laptop û tableteke. Di dawiya daxuyanê de bank rêşênên hat kirin ku di dema dîtina tevgerên bêguman de yekser berê xwe bidin noxteyên ewlekariyê û li hejmarên têkildar bigerin. Hêjayî bibîrxistinê ku ev hemle ya herî mezin a li herêmê ya di vê demên dawî de. Ciwanên ji Qamişloyê gotin em ê xaka xwe biparêzin. Ciwanên ji Qamişloyê ji anîfera axivîn û piştgiriya xwe ya ji bo gelê koçberbûyî anî ziman û diyarkirin ku ew bi biryarin xaka xwe biparêzin. Cudî İbrahîm wa dibêje êrişên di rojên dawî de li ser Şehba û Tirrifatê gelê Efrînê carekê din da koçber kirin. Em êrişên çeteyên Dewleta Tirk şermezar dikin. Weke ciwanan wazîfeya me ya bingehîn parastina xaka xwe ye piştgiriya ji bo gelê xwe yê koçberan e. Rêveberiya Xwesêra Bakur û Şatê Sûriyê seferberî ragihand tevlîbûna vê seferberiyê wazîfeya me ciwanan e. Her ciwanek ji bo parastina bajêr, kolan, tax û mala xwe divê berpirsiyariya xwe bicih bîne. Pêvajoyê krîtîk heye divê ciwan bi berpirsiyariya xwe rabin. Ferîşte dawî jî êrişên li ser gelê Efrînê şermezar kir û got ji ber êrişan ne tenê ji cih û warên xwe dibin. Bandoreke neyînî li jiyana gel dike. Ez weke xwendekareke ji ber zor û zehmetiya hevalên min yên xwendekar değişim. Her êriş bandoreke neyînî li jiyana perwerdeya ciwanan dike. Vê rewşê bi tundî şermezar dikim. Sercan Sarîk jî got jiyana gelê me ya Efrînê ku ji neçarî koç kiriye ser û binbûye. Divê nê ji bîr kirin gelên Bakur û Şatê Sûriyê civakeke xuşk û biratî ye ku êşên xwe parve dike. Weke ciwan me ji bo gelê xwe yê koçberî seferberî ragihandiye. Ji bo pêwîstiyên madî û manevî divê em li hev kom bibin û van zehmetiyan ji holê rakin. Êrişên dagirkeriyê li derveyê welayet Almanya û Awstrûya hatin protesto kirin. Li Almanya bajarê Münihê Kurd û internasyonalîst êrişên dagirkeriyê li ser Rojava û Helepê şermezar kirin. Li Awstrûya jî li bajarê Linz û Grasê êrişên dagirkeriyê li ser Rojava hatin şermezar kirin. Li Linzê Kurd û dostên wan li Martinlund-Platz kombûn û êrişên çeteyên Dewleta Tirk dagirker HTŞ û SEMO şermezar kirin. Çalek vanan dagirkeriya Tirkiye sala 2018 bi bîranî û gotin di dagirkerina Efrînê de hem komkujiya hem demografiya herêmê hatin guhertin. Ev kiryar sûcên û cîhansaziyên pêwendîdar bêdengin. Îro ji taxên Kurdan yê li Helepê komkujî têne kirin. HTŞ û SEMO ji aliyê Dewleta Tirk ve têne finansê kirin. Ev reş bandoreke xirab li ser ewlehiya herêmê dike.
دویرای گشته جهانی دنگ خو بلند بگه لباجار کراسی جی کردستان و دوست ترمان ل استنبوفه کومبون و ایرشن سر روجاوا شرمزار کرن چالاکی ده پیامل مزین کرنا پشکریه هاتندای بله گودان چه من چند سریس به پیشکش گیرن آنا خاطر ودم باش